Assalamu alaikum warka go Penal TV bene alwakato warka hono rantunya kanjeta chidra handawai kafo warkur kodon wasal barka nanirika warjo kasimba Penal TV misir kanda worobe ganda warone botu adona ko gora wase nongo Penal TV bene warone misidra haid kanda yorodona ka wanna su cera tega haid ka go ganda wane misidera warguna kanal jaman kokorora haid ka chila saltare budde yanda wodi yar hinsa ka wanna su botu bene amma hano yar kata haid ka chi misitawe koine ka ci lawalde kanda sinti kaci gandar wane jina koydi wane misedi ka sigar politique goydi inda bodde ka kata wana sunda cara hano acaidi kaci Alhaji Touré société civile wane borono yanda kayro kata wana su haid kaci gandar wane misedi bene alwakatu Alhaji assalamu alaikum. Wa alaikum assalam monsieur Cissé. Korgamni hoy wallahi albasfana dan bismillah Penal TV bene ko fola walde ka no may kasimba kurka ci rawna wonna ko bon yerkomo borndi jaaridi amin yerkomo no yaradi ko yoro bonse yerkomo no yoro hunde sako amin ay barkandi Tinal TV yone personnel du cours éducation or kate ay baye mo wonna so hay kayna gandade monsieur ben donc ay fo ay barkandi wor. D'accord, merci ni mo yoro foni yoro sinta hid kati Alhaji Touré ci may man borono no man nga bon ay te ci ñafunke boro ay ci société civile boro ay ci politique boro ay ne boyka dam politique donc ay ka gande de kuna a hinsega kaneno musere ka gande de ro odo kan man d'accord abori donc yoro ko ina jarwane ha lawalde kaci alwakatu nan honnaga hid kaci mali sendey a barara a gara hal moreda ame hano jaro ndera hani hid kaci kallasi wona misedi ka bara est-ce que haya hunara wala hayana hunara wala mis foro yoro hinka yenjo ko ene kallasi jangay wokka go malira bon kallasi jangay wokka go malikuna ay nana ka yer ko katerga gay a to jiir waranje modi chino mais jaman ko korokuna andu yin ko korokuna yersinti ko kuna baadi ci ma yamere sodda si jamaro ka jollamuti hayo ki go dam modi chino yette jiir waranje no gona wejjina gorka dam ngata jiir waranje ne wota yiro ko hal ja Musa gol lamura wonna ba ka jal faga lamura men ci Musa wala ci Musa ay harga mana ni radio di kuna la dernière fois ay har gando hasarati yammo to hinno gandom hasara hala borkuma janka be nan kana go ana sinti kala alpha jamandi ko ay harga mana la dernière fois ni radio di kuna harga mana gande jamu kurka a kayndugu lakalti a bay kana gandadi hasarati jatina sintikal alpha jamandi awa mena e kala sona misedra est ce que mised kanu gunaga hano a dinna lakal wala hal mureda mana ko ke terege makka dam ko ne ko tonton e kala si skara kala si ma hinka dam ay kane guna kala si misir guna mo chuno ay harga man kala si mise gandadi sindika jogu wone tabiyati hay kayna kala si misar hay kayna mi ana ben asin ka ben muso mais mi fora asin ka ben muso asin ka ben muso mi ka marfa ko yago gigo lamura mais mi fora ay ka ben asin ka ben muso parce que ana sinti hon hay ka ga sinti ay ka to jir merje mo chuno handu iddu wala handu sin ka bendi men giya har giga ka bendiga ndika acel wajel ben ma bendiga iga bendiga me igo wodi fondo yar mais hal morre ko refo bore sin ka fatto so wodi kay ka inka ay fone garman hano kay jamero yoka mani kagar gande di kuna sanda sécurité mise kun hay fosi bar jin woy ka jinne jiga yenje hon bore non ka ilelinda gay kacci may ginna may yago yenjar kacci les terroristes là, parce que moi je l'appelle des terroristes. Ce ne sont pas des djihadistes. Le djihad là, anti-mousson a damdi daw. Terroristes non. Terroristes est kaka er gande du kuna.
bore noon ka lelinda gay sodda suwoy ka ina duwala jiri jina handini kani ka mani garkana i may yenji jine kwana i hin ka yenje woy donc gande je foyo i heppe yarkana sodda sido ka yarkana jogi hin ka faaba gande de hal insécurité ka ko nergo ala mo mais sari kani ka isi may yenji jine ko alwaji ma lelindi ma du yenji jine yu hani ma du hin ka yenje woy modi kani du yenji jine yu haydi kani isintiga mu yetteru gunadi kuna sintidi kani sintiga isi koy nda ana pen wuri seni igone isi koy nda ana ben isi koy nda ana pen mais na lokati gongi wala lamude lokati gara misa foro wara kana sukoy wakati ka goji lamudi kuna yetta yersu buna al wakati di ka goji lamudirame amana wara guna haydi kani ro guna wandi dem jiri woy yettima henen nder so gandadi yemmo duwa lafiya ndi duwa lafiya sadi ndi baymo koy yetta suguna kaseni ka herjona jogo bendigal non ndi bendi da jiri woy ni dem jiri woydi hala gandiri ma henen isin ka kayma sintigi ma koy ko furga ndi koy ko furga yoro ka kam error fodi dakun mais mago charbundi hano bodde ka harkana ndi hunara yoro kam wudo ne misidira mago charbundi bodde yoro kamara parce que gandadi na ana henen ina nettoyer gandadi ka ben ay hinka nettoyer go ika han jiru fonda hay me halmore da hay kunna yesuguna ka yoro hinka har wori ka dine yara lakal wala yenjedi ma ben iheri himaka ka jiri fonda handu iddu handu yaggadi ka bisa anci jamere wo nono bore baraji jina ka mais barangi ce bara lamudra ce bara lamudra me ina hinka du fondo kani hinka henen na gandadi handu iddu o kani do sibe handu yaho kani da murcuno sibe handu jago kani da murcuno haydi kana ko hindi igo danga wala murcuno saku no mom bore ga kati i har kana vraiment alhamdulillah ala bilalamina yoto jo gandadi murcuno jo sindi ko do lafiya jo kore jo sindi ko do ala lafiya mais woy ka da handu yaggati mais c'est du pur subay ko hayo tontona ben han si ay harga mana hon ay harga mana ay fille ay harga mana gonati soda si jamero bor fo sire ke bay ay si bay shogel ay si way ay tay ko borindi gande de bor kay guna a huro gande de misedi kuna halam hin kenen diga wuri chini ne ci ni fam an cey bore non ay si bay nan kani hum mais no tama fondo ka beni go yi hinka kata lafiya kallasi ma hinka tabati mali gandari kurra miso fondo karigo parce que yorgona kala hali moro da koyro foy go mopti la mora ka hunde foto guy ko ndego wodi wona nongudra hal more koy wodi dane har mana ma sise gande di me kanje taci di kurka ga malikuno kuddindi lawaldi yette les gens du nord erar kan yenni ni sintinda nous on avait souffert avant de venir au centre on avait souffert hein maintenant il yette dina yer wondi mum jusqu'à présent ça persiste chez nous mais finalement sari kani ka dans le centre boddo tuni kati wuru or que ni sintinda bonne kurkano bayna nord sud guna mais pour reconquérir ce pays là asiyara souci parce que boro igayara igay donc pour conquérir ce pays là il faut que les militaires là il faut qu'on leur donne largement le temps alwakati manondi karay hinka tonton gi kari hinka tonton ben halim duk henen di gandadi bore ka a to jiri yagga mo ciuno igo gandal kuna gandal kunni din mais handu iddu wal handu yagga isin genje woy oui mais pour que ngi goyde ma timme comme nita no ba ngi hayama non dise maintenant maga ci cinir kano ka cini jiner kano may kano furginda fondo ka cini wona conseil di wala proposition di kano may nita wona kuna dra kasima mali jede kur skala si jangay wona yenjen mi sedra aydi kana conseil di kana may vis-à-vis jama gande jido misiri kuna ima kandijo bine me yenda lakal ima baykana yenjo karani go anti jirbu fo yenje non andu fo yenje non andu handu yenje non
parce que la dernière fois ay hargamana ay fille hargamana dans ta radio ay kana ganda nda dindi jiri fo hanno du ganda ma bilte tu vas au moins faire 5 ans gar ganda dina bilte donc mali jedio ima se heppe haydi kana yeddam ka bisa le temps qu'elle est donc bisa avec ces militaires là yesi danga ko ne dina henen di ganda di kano gerse nan guna yetta halo hon yoro har kan imonoji tan c'est parce que yer guna idam haya isindi ka dam haya ka sindi ki din yetta lakal sinon moi je n'étais pas avec eux hein. Et ouais Massé ay harga mana je n'étais pas avec eux Massé non parce que Massé je n'étais pas avec eux la dalil ci ma parce que on a vu l'exemple hala jitaga kataka en 2012 wodo ka din lamudi sordation non kay din lamudi hay kuriya ka hasara kone jidanga hasara haydi ke tonton ga bene donc c'est pour cela que et sarika no woyka ayne nanigi nimo mais au fil du temps ay guna de la main d'autres ils tiennent à ce pays ils tiennent à libérer ce pays udia kataka ayti ni nanigi hano nanigi woseno ba hayma tonton gi wona ban hayma tonton gi wona ayduni goyde bene ga ma ku pour que men kadam timmenni gi wona goyde ki sin timmenni jo goyde parce que ni na noji tayma timmenni jo goni ko furga haydi karner bara darana rokata kam ko parce que woy ko kati ko wuru kalima ko yima koy mais wodio yir merji dam subay kur hayo tontona ben mané dam ina dam hay fo ils n'ont rien fait voilà donc ces jeunes militaires là nata gar sari kanika yer guna kana istadam haya yoro tunji musi mais comme yer guni dam haya et mieux que ça a été gay haro gando musir ka gando hasaranda de chini ngo hisa gando sise moy de gar ganda de hisa chini te chini hala dam abu chini am pagay chini sise gando il faut des hommes en tenue pour pouvoir mettre ce pays là sur la bonne voie. Der hundo tu yoro ka moreda hidikachi mauvaise gouvernance ka hano borbo wi harkana hayna kata mali sande kala mauvaise gouvernance bonita do est-ce que wodi non wala wobi nanci mali jere parce que nan gona bodde cour politique bodde na bodde cour ga teje kamba ko beje serre kala politique bodde mais nitado est-ce que wodi a hima wala chimino ka garin cigi foya go gandadra nan guni lam gande jide ya damgi lamuro mais mi se fo hano gande jide boboro bobo yi sarangi ya se kombo ko beje wotte na famode ndero ko mauvaise gouvernance di ben mauvaise gouvernance di an ciwoy ka lamu fo an ciwoy ko lamu tanno tani mu mauvaise gouvernance gande jido kunno odo kaga lamudu kono hon ndata gar gande yedo jati i tenji wo e se kaga lamudu ron yerto koy mauvaise gouvernance ko mauvaise gouvernance ci ma hano aita e ba gande di mahisa e ba gande yedo masfara no gare andi takabo no gane ne taka bobo mu wodo di kasi ba gande de hinsati masi si ba gande de hinsati parce que jite ji intérêt ya gar gande di masara suway ku jite skula idujo badi donc woy kago lamu dro hon dono ba gande de hinsaku hay go ni kati gande jidi jati ga uda kati gande jiro jati woro fabaji ala gande de hin do ko hinsa meni chini fora ni charbundi kana haydi kay dam ja jiri waranje wori chillana damdi no hinsa ke teja haydi kaci alfa umar konare lamudi wona lokati ndaga wona boddio ntado mauvaise gouvernance ja sa na sinti wala morer ci haya tawno kara yorgo more mauvaise gouvernance si wori kana hermana dano hayo kara nergo la mauvaise gouvernance la ala sinti hon eger ma wori kana hermana dan hay ka sinti a to jiri waranje mais donc Moussa Diamandira na baradoti non hayo kara go hon asi Moussa Diamandira ay mais mauvaise gouvernance ana bara Moussa Diamandira non ana wanda barara ana futi ko to hon honte c'est du n'importe quoi chacun fait ce qu'il veut il dit ce qu'il veut
ne bara Moussa Diamane qui est fou non bay parce que yama garsadi yeter ga gari ro China yesi be haywe yesi be haywe qui est fou hakar nergon Moussa Diamane man hollo a commencé à avoir un fonctionnaire millionnaire. Ça a commencé par Moussa, ça a commencé par Alpha. Moussa Diamane mon hollo. Mais ngi banadi ke parce que la démocratie ka banadi ga tonton bodde wona condition dio da haydi nyali da haydi wode kurti hay ka tonton yi hinka du sinka du ga wodera. Akasi ngi du godo kuno gunay harmoni fo. Hano ka Alpha ka jow lamudi. Si c'est yemos faran chere. Gande jiriyo. Yiyate hasara jo gande wodi ci ma si hasara jo gande ayta kaga hari ci cimidi kaga bako goni cimi ko war gande jido ci cimidi isi bay isi bakala borko tangari kari ci danwo na si dam hay fo aka adamay ka guba akoy un politicien a été toujours faux. On a dit que Alpha Gaka. Alpha était au deuxième tour avec Tchéoulé Mamadou Konati. Parce que Alpha a fait des promesses aux fonctionnaires maliens. Kago, démission. Il a fait tellement de promesses. Akahala Koy, Alpha Nadam. Aussi à Koukane Kunergon Ganon. Et puis, la mauvaise chose, n'a pas ganda mo goui. N'a pas ganda mo goro. Et si c'est Hafo Garman. Sharia ganda sigoro kala sharia ben ganda kurka kuna sharia si or ganda sigoro c'est à tous les plans et à tous les niveaux parce que kurka demdi ko kona ci kala sharia ko diot tant que ganda sharia sar ganda sigoro woto bor comment faran bugo et donc ni taro politicien de course bouri mais ay tayte domu an cey fo domu Ibore sira. Moi, je ne le vois pas. Mais où est-ce que Gandé Djedé Joe Lamoudi no gise? Ouais, mais Gandé Djedé Joe Lamoudi no gise, Gandé Djedé no gise parce que Hankika, ici du kala wor ici Gandé Djedé ki godante Gandé Djedé ko ri godu. Woro kani ga dem ju bon ju lakal ko ne idée futu jini godu. Ndey kay ga dango. Mais finalement, les Maliens même ont compris finalement. Ay way mais borka takura ka hare dango asdanga ma hal morano hanga wuri ko banda est-ce que Nchini jati deral sinando hera. Ces derniers temps là, jay jamay soda si jamay jo lamudi. Ay nar bore sanga pour un politicien de. Mais wodo kaga hanga I sawa. I famu. Ganda jiro sindi ko fam. Wodo ka hanga politicien I sawa. C'est une minorité. Wodo ka har kana ganda jiro ka har kana de continuer la transition. I biso wodo kaga hanga politicien no bo. Isinde ko famu isinde ko dola kali donc wata do bodde kurma hanga transition wodi ga ci hayka bo mais est-ce que wodi ko jamde mauvaise gouvernance madame dia en Mali je fofo de dano Mali bodde na baru boro fofo de dano si hay foy garman sodda so ko baraho wonde ko wadi fullamuti ay garman ho ndi fullamuti oda kasini inoka har ku kasani inoka koñe den yeni cema jeno kun asibori ni gade wato mali marga man asibori msafonda asibori ni ben asinga bori ni ben parce que bodo sinoni tankone le peuple malien te donne plus de temps madame Kaniba parce que on a souffert on en a assez donc wala wodo kas ciou wala wodo kana ciou il femme mais yarguna kana nan honno mauvaise gouvernance ni roy kat alpha jamandira hali mo sakur dan ci kurno ciwo no arkana wodiyo giyatam hasro bubode ka dem ni ginono alors que nan honno gi mo idam haya buiro buboy hano jaro kamali je buboy e nyaali nda wodi wona mi sedi mali jede i gowri gomne dal sar mali je bubo anti mali je do kur mali je fofo ya go gomni kun mi safonda fondo de ki hinsa bodde kurga juraga téléphone de kidam bodde kurga sawabe na hano jaro non hakka ser ma kana mali jiro kuno mali je fofo non haydi kal fa hinsa haydi ka hasara ya bisu bu mais est-ce que ya hasara haya tasguna hay ka hasara
men no ka sa afola hinka ka nor hay birno ka hasra ka kata gandari ka yed gandari banda. Mais l'armée là, qui a scindé l'armée? C'est Alpha. Le jour Alpha venait, il n'y avait pas d'armée. Après le départ d'Alpha, c'est avec Alpha qu'il n'y avait pas d'armée. Il faut une armée na barakam. Mais jawdi janka kam mali bene kala hali jiri woy wodi banda ko ni soro. Oui, parce que wo chano qui a été planifié par qui may par le pouvoir d'Alpha et les Français. Ça a été planifié. Si c'est ni bay ko guna ganda ka kuna ganda daga may yinjeji shi may yinjeji ni ni bay ko guna ga bada ganda kuna. Ça a été planifié. Ya Sadi Kana, Alpha Harkana, le Mali n'a pas besoin de guerre pendant 20 ans. On Alpha Har. Il l'a dit. Mais no gar handi Mali stondaga parce que ngi guna guna le. Si wala Mali stondaga. Wala Mali stondaga. Il m'a comme yinjeji ni. Mais il n'avait rien. Mais yinje na baradoti mana yinjeji ne. Wala yinje na baradoti. Au moins wala yinje na baradoti yinjeji ni shima gandi yinjeji ro kamba ashima gandi ji disposition. Wala yinje na baradoti. Dès là, les gens doivent se réfléchir. De ça, Jassa na Mali Yoro Malakal, il m'a dit au fil du temps, à quoi mon cours a Bandakoka. Tu sais que celui dont je te parle tout de suite là, le problème du Nord là, parce qu'il y a une syndicat Nord, le problème du Nord là, si, ça n'a pas commencé maintenant. Moi, je te dis que moi, j'ai 67 ans cette année. Hayo Asinti Diaiti Jamaire. Les Blancs là, étaient à la recherche du Nord. À Garsadi, il y avait des militaires très braves qui siégeaient au Nord. Alors qu'est-ce que tu fula koy ka Mali mais fula koy kente non yakuante non. Sinon, Nord problème, on joue Shintimi. Il gagne la tâche. Donc maintenant, Sarikani Bay, le pays a été affaibli par des gens. Maintenant, il n'y a pas Kamba. Il comme le bouche avec les petits Touaregs du Nord. Sinon, tu t'imagines, moi, à Shikati Borama, je te dis quelque chose aujourd'hui. À Shikati Borama. Alpha a l'habitude. Alpha Bay que tout le Borené. Des députés de la démarche son temps. Il avait un de ses conseillers qui était son ami à la présidence. Alpha les a donné à peu près 2 milliards et quelques. C'était au temps Bahanga. Il leur a demandé de se calmer. 2 milliards hinka. Il leur a demandé de se calmer jusqu'à la fin de son mandat. Orome a delin wodi se chino kan harma c'est comme ça deli ay wodi ka ko nangir fudi hargen wala wayta shikati boroma mais est-ce que njor fudi na ko ndaga pour que kayin ko goy jingari na wono nongo wodi ka mais ni bay ko guna ni cour koroyo ni bay ko guni ma goy non toi tu es du nord je suis du nord ni bay guni ma nojo bo mo goy se abada mais comme gouvernement goy makadam goydi no gar gouvernement no gi njor fu kari sa wonda wono madam ko goy naga no gi njor fali mo koy goy naga to rego law li kashi tun ituni harkana le nord a été oublié hay kusi dem di gande ko wodi seni law ko tun sar kan law ko tun nous les nordistes là on était très contents d'eux parce que ba hedi kani har cimi ni har le nord a été oublié. Mais finalement, toi-même, tu es jeune maintenant. Tu as vu qu'ils ont quitté dans ce cadre-là. Ils ne sont plus là-dedans. Ils sont là, ils sont dans des belles villas, dans des belles voitures. Tu as compris? Mais Gandeje, est-ce que vous avez dit que Gandeje ka warnogi e ganda di gomni di pour que ngi moma hinka nyalinda wodi manna ina guna wodra sende yo? Non, sende tigira, sende gara, modi kuno. Si c'est ni boy jina mo chuno ndey noni million waranka ni kan fan ka ngago mane damas no do kan ni million mais ay kan ni damas cour koroyote ay kan ni dem jurfusi borku go bay cour koroy borku go bay bo des bay mi so taka ite jatti ka goni jine morada ay sbe hay ay sbe mais ni ka bay no hinka har ya sa hayde go bay parce que ni ti jakayna ni sin go bay
yette yere boyi jaayro China jaar koy takaji wandi noji milliard jangu mor Chino milliard jangudi au lieu ki mako gone weli me investiga abada i kani ngaga halama ben la ben sadi yekatun mais si c'est soyons sérieux beaucoup ka donné wota ka ganda kuna binde no hongo il va faire du sérieux encore wodi doni i doni yo fiya daga nondi i koy kani i ngaga isi goyna isi wala ndi tun ko ni i yekanoki mais warka donné no hongo furga Asfurga mais ils sont là jusqu'à présent ils s'arrangent modèle wala modi chaque fois no garjita hay kukana gande jiro dide wala kuka gouvernement dide i sari ko kene job mo igar jo sar parce que wodi donné parce que donné ndi sari ko kene job mo pour i sugundi ji kat yi no yof i kandi mais hal morade wodo bara wala est ce que fula ko di ka sen hanni yadde hinka bendi wodi go ganda wodi ay janka du yi bene haydi ki donné ina hinka duga fula ko de ka wuro tan duga fula ko do bene wodi donné fula ko do te bari sa fondo ni gona mo bifo yara kan yi wona boro fo ko Italie voilà parce que haydi kan yi dide fula ko do na yedde gis ki dida ci ma haydi kan i baka dam ka ci yi wona anniyati fula ko do har jota jo sara tank hay ko ki i dam de jonna ka ci gouvernement bodo jonna jini dam ganda cere yota sakuna non, qui ne seront pas d'accord avec eux. Tout ce qu'il faut, il faut qu'ils fassent ça avec eux, qui sont les gouvernants. Donc, Odi Koidi, hay kurkana dam, asima kawuni pomo, si. Voilà. Ay bor yero ko jina hal morada yero ko inda morada yero wane hadi kaga timbe hano lamuri ka groti kaci fula kuidio yero guna ginda pour kore ganda foye go chandu chere yi tamso mais est ce que na tama ka go ki dam kokor gara parce que yero kana muribo keita adam go fo chile mais après sende gunar ganda tanay ka gor yero Thomas Sankara wol Patrice Lumumba wodi kur goy wata kadani sinta may dora sende hano yero wona kam ko lamuri wodi e ka groti ko koydo est ce que no tama kangi wono ganda fode wonde ska afo si ganda kurka sendu kurga yarasu da hay city kurga hoti yarase borosu du hay mu kagar sende na damdar hay kurka ran furo no duara sende jinam du ka duara yarase donc jinda kur ko kaga yinye ben si il est temps yemma kayir kaydo anci mali sanme afrique ko ay makki afrique makengu kaydo afrique makaydo ma ci afrique kaydo prendre des responsabilités ma ci ngi kaydo di i kaydi ci ma hayo kana tuwa boy otashi ima bari sa fondoti yette yesin ka ci ni tuwa boy kambara bagné tere kuna i piétiner musikani ba isa lève nos ressources mais woro ngagi njor fudi woro cingi cini de mais misofo odo yesi ngaji njor fu ya daw tuwa kan una tuwa na safime nan kur kan una tuwa dam wol yar hinka kur masan o tam hando de lar jembertaci an ci yada si njor fu diga kare haydi ka jite ko du yar ben a bi haydi ka jite ko noya anci yar se jingo fuyo kayar dod di intéressé to abuno fuyo hollo mais war haydi kurci gi hanon hono afrique wonde wona haydi kurci ngiya wala nda africain le ka baka dam mara kala to aburi ma tonton wala ndi baka dam hay kalima ko haagi mais est ce que won no tahma misi woyra wala afrique ganda de cera ta mali ganda mi soki wongunda wala ci hay ka kokor bada bon anci wodi da ko nero baka fatta odi dale ro baka fatta mo to so da se ne gona yer boye to abudu yenjo kergo ni to abudu mais ashiba ni mo afrique ganda afrique mani pourquoi mali ils sont en train de solliciter
soldats Sinogo dans ils sont en train de solliciter. Ils disent qu'eux, anti-Malitan, toute l'Afrique, il faut qu'ils tentent d'emboîter les pas du Mali. Odichima. Tu vas voir quand tu as China, Corée China. Mano, c'est vrai, il y a un peu de voice. Odichi, Haïdika Kuna Maligo Morichuno. Yarkana, Afrique Gande, je photo, Kadjomu, Jum Mali Chemadi. Haïdika Maligo Morichuno. Aljomu, Jum Mali Chemadi. Aljomu Hinka Duka Fata, Tuabo et Kambar. Je ne sais pas si Afrique Gande d'abord, on n'y a pas kala gem fata tuwabu kambar dantoli yoro cindi kambar kuday non si c'est ça ne peut pas continuer yermu yemma kayer kaydo yoro mayne hayaka nder hinga exploiter a hinka nafer a toyer gande diati a hinka nafer haydo sur tous les plans mais non ko hay kan herman non ko kan ngon to dangol yara hinka kurma sa o temandu de la jembertaji anti yada se non ko kan gona yenje ga afrique kuno kurma sa to bu dono hay yaga doti afrique ganna ko kan gona janka yi kurma sa to bu dono hay yaga doti voilà mais woni narga amma yoro gona kana hay kaci cdao gitanci tubabu no kurubi be no mais ijo jukundi kasimba mali wona kandadi misfora kurci kurko afrique gande kurci talime ci kurbi misfora cdao kanarla cdao bisito do futu parce que la cdao là ils sont embarqués par les blancs toi vous sinon la cdao là le Mali fait partie des fondateurs de la cdao. Moussa faisait partie des gens qui ont initié la CEDEAO. CEDEAO, c'est que tu as dit Kambade. Sinon, sanctions qui ont été ici, je suis contre le Mali. Tu as dit et plus précisément la France. Si c'est la France est là. 9 ans ou c'est pas bientôt 10 ans. Mais Maïdam. Plus il gagne, plus il gagne de Djanka Goro. Plus il gagne, plus 8 Tcherabo gagne de Kounou. Mais si c'est la CEDEAO là, ils sont pro-français. Voilà. Ayo, non mais ils sont pro-français. Ça tout le monde le sait. Mais Kourbi non, Kourbi Ganda mo non, Msora no arkana. Gi tubabu ye, iti bibi et puis non, ana di tubabu de. Ayerkani ils sont embarqués par les blancs et plus précisément les français. Ah ne harangi madi jat. Voilà. Ne samur ka harangi madi. Mais hamburg har gibi na mas. Pourquoi? Magi hamburg. I korayo i mi alkiasa bo kari yenje bonan. Alkiasa yermu ko alkiasa honde. Yetto ko alkiasa jati. Yetto ko fam tubabu do woni plan ku ngi technique ku yetto ko fam gam. Yer fam gam. Voilà. War fam gi yone yer fam gi wona plan pour karni go yer fam gi. Yetto ko fam gi mu. Depuis combien de temps nous on est avec les Français. Et toi, quand ils tâchent, plus précisément au Mali et en Afrique, Maliens doivent, toi, ils femmes, les autres pays africains aussi, ils nous femmes. Voilà. C'est pas pour rien quand on a Afrique, la sous-région là. C'est pas pour rien quand on a Bobo Moutoumou Chino. Antiar non. Ayo. Ouais, antiar non, parce qu'ils femmes. Managi moga bakadam more. Ah mais managi moga bakadam parce que d'après les Bambara, haid kakun yargo, ambi joya jurumina. Di mogo ko fatakun. Voilà, iga baka fatar. Donc mi sona bora est-ce que yargo bagné tarero ko parce que non indépendance a dun non di Afrique wona ganda di course hano jaw. Afrique ganda su jo Afrique ganda karano dug ana dugu indépendance mais hal moreda roy kar kana yargo bagné tarera. Wodo fahamde ya. Si c'est. Moi je t'ai dit ça la dernière fois, nous on a régulier. À l'époque, il y avait 2 partis dans la sous-région. PSP RDA. RDA, c'était le Afrique Gando et Kurka Wanga Mali. Oui,
Oui. Afrique on a kamo. Oui. Gourma Kambo. Oui, Gourma Kambo et Côte d'Ivoire et Sénégal, Mali. C'était PCP RDA. Inka oni abaradoti. Inka oni abaradoti. Ofot Bogné, il était PCP. Moi, Ofot Bogné là, il a décoré mon père. Mon père était le président de l'Union sudannaise RDA de Niafenke. Bonne Kourkano Boy, yeni dem ci rase. Ça dina politique, ça di politique ci hunde ba. Ici ta saral man, ici ta saral fo. Hunde ba non. Bonne si Boreka, aucun erreur gandadi, pour les mêmes personnes. En tout cas, moi, en tant que fils du Soudan, moi, je ne serais pas pour. Yoro yekater wana ha fofo de bena kwene. Kachi hano. Dan hono yarakana CDAO ka kurubi beno. Me miso kara yarakana eska Afrique hinka fatta wora. Me ni charbundi ne wona chini bobo era kabisa ka harkana miso kara Afrique go moreda. Parti hinka niya bara haid kachi Afrique wone Gourma Kambo kura. Misfo wori wona parti hinka woyo. Misfori baraka hu gainda misidi ho misfor ki so wori a hinsa ka ho boro bongo namana harga kaburi parce que ruguna hano jaro madi fo parti jango hinka ndaya an cika dumuni chini de non CEDEAO la hadi kane harmana danon CEDEAO la ils sont embarqués par les Français hay kur kan ku nergo hon Français de non an ci CEDEAO tan mu jinga jurjur kur ko ganda fo de kur jinga jurjur ko doti il me dit sanctions contre le Mali. Plus précisément, CEDEAO. Il y a un CEDEAO parce que CEDEAO n'est pas la cour bibi. La cour kana français au her. Et tiens-toi bien, les Français là sont très dangereux. Si c'est. Positionnons. Ils sont très mauvais, très très dangereux. CEDEAO te suivent bien. Même je taka kuru kore fodio man woni jimu yambarke ji contre le Mali an CEDEAO te chini mais haydi kane harmana danono me nda hayna sendu asi hinsa hay kur kan wona ka sendu kur go kor net kala hinsa mais il faut qu'on essaie de tenir le bout alwat kayno est-ce que ta chini sendera badaw Yoro hunar halam hen mais miso kara kun vide jati sika faham tere Afrique miswara hinka hum banya tarewa kurbi do ifam tere haydi kane harmana danon me woro kaga ma jo intérêt yinga gondo jobo mo d'après les bambara minu ka nambo nendo dia gondo jobo mo il faut dire les autres côtés là, ils font. Gande jebo fama herkamana gande jebo fama. Et tiens, le Mali ne va plus céder. Ah non. Awassa. Ah non, il est temps. Awassa. On ne cède plus. Le Mali ne cède plus. Il est temps. Oui, mais Mali et nous on est chine for narkana Afrique. Gana parti hinka ni agara mais nan honno Mali parti bobo ya agara mais alokati de parti hinka bara parti hinka audio hinka hayona mais hano jaro ka parti i bobo yogoti hayde janka bon parti est-ce que ko course kata cour koray di jati i du bon parce que harikane yarmana danon si c'est ka parti di bow ni guna gande di mako hinsa fondo bene wo ina ka ganda hinsa parti bobo kan ngoni ina ka ganda hinsa semu ma senika ikajo intérêt ye intérêt mo ton jo jibe wodi sika
Mais tu as vu, au moment des élections, parti faut que wal jimash katindi. Wal jimash katindi. Borsi bali baraga. Mais tu vas vous dire dans hein? C'est ça que je t'ai dit, tu vas vous donner dans wodi. Tu vas vous donner dans wodi. Tu vas vous donner wodana herman parti hinne de kagar gandora. Aga tu vas vous donner. Mais pourtant, dit démocratie dit. Quand il va dire bene. Mais eux, ils savent comment gérer ça. Moussa Kayar Godam. C'est dans Moussa. Parce qu'ils ont trop compris. Ou ils dansent, ils caterent multipartisme, démocratie. Pour qu'eux, ils puissent avoir une porte d'entrée. Halima Douyers. Mais fais comme hier, mais toi, est-ce que vous dites tant que vous voulez bien, hanga baraka oro kata hin pour Korea? Kaja fuchere ga chini dana kayar mana modi chuname. Sino woyo ko dire ka kaja fu boroy. Yati ga bay ils connaissent yati ga bay le bon chemin. Mais c'est le bon chemin qui les arrange pas. Parce que jite wakara nergo. Non, jite wakara nergo. Wakara nigo. Udi aga arrange wuri kuni gi hin ka ton yo jibe. Si c'est tout de suite là. Aïe ni gogor ni si c'est mon. Toi tu es mon chef. Ni joy. Comme conseil wala aïtana. Aïte haidi ka e guna. Aïe harga mana pour que tu puisses prendre la bonne voie. Urse ni joy. Mais au fait, no garantie fono no. Borega jere kanita fondo de carne woy ka damni isi baga. Parce que fondo de carne woy ka damni nen jowodi fondo de cour. Ite jone jinga medi dabu. Donc maintenant jiwo kuboy cere igara a boro filan il faut te méfier de lui a tiwo. Or que pourtant a été binde fondo de carne woy ka damni wori ci fondo boroti. I mara ikay jinde fo. Ni munde ni femme. Cour tu te mets contre moi. Et nous balancer, cours. Et finalement, di doumana, ma yigar. Ni a ci bondi ni yigar. Si c'est yigar. Ganda kurka kuna ni guna, ganda kurka kuna ni guna amid du problème. Kurma chan. Nga banda bodi non parce que charas chimiti. Ni jowo yale mo goy. Ay maharmana chimiti. Ay charmana chimiti tugu mana chimiti. Et finalement, nda hasara. Mayne igar anche igar sise nga saraga bon wora nergo waya ci kaje fo kani guna bore ga barka gori wo bore ga kaynen di bore mais ka ci kunni na yar wo wodra no tam hakana mali wala gama kuna lamu fula ko ka guroti e hin ka tondigi guyde dot ki ba ka mali jide jatto e tondo guyde mo to kagar kadje fo nda kaynen di wonda wono go ceben sise andu nyaaw deni ka hin kan shika barma du bore ka kajafun no du bore mu ka armana haya wala holo ko ka lolo ko ni gari haya dono wuki lamu ganda dono wuki ganda mi hisa no dabu ni hangadi no dabu ni modi no damni guy yekano ka lamu ro sadda si yekano ka lamu ro isi moma mi ciu aski hari ka go gata do agoga do tisane ni kamil ndamana fayni cinu bu ni jatu dini bu dans le piège na dini ba hirra ni dini bu hirra ni jatu dini bu hirra ko ndamana fayni cinu bu man ko aski woro kurka ci kabisa man ko ni dini bu hirra et finalement les gens qui les combattaient haydi kani baykar udi ga harka pour les combattre karkana baykar parce que ici à la bisa finalement toi-même tu es venu aux affaires ni dini bon hirikul donc no hakana woyi ga hinka di goyde woni tadon camdi cero ka ginda France de cerga ma a hinka to dot ka mali jede ga bande wona la kaldira ayta do wuro ko do ka bagando mo ko jine il n'a qu'à se joindre à ces jeunes là qui sont au pouvoir. Et puis encore, il me fait un job.
har kur kaka wala woyo hon ndaade gari yer guni fondo bore ben hano gari gayi ko yikoy non ndaade gari yer guni fondo bore parce que la majeure partie des Maliens sont avec eux aujourd'hui da gari ganda yero bu fondo ben mo de gari ko e har kur kaka den hanno ka demere haydi kara ner baraka bisa on bayni si gayde no koy non non tu vas partir nous on ne peut pas faire tout et sinka dan wotan wo kur yergu yenjere nde tuwabu yo yenjere bodo kur yenje kuno bor foma ka suba dans moins d'une année ama kay ndir dans le gousse fodi kuno wota har kur ka sig no koy voilà ay mora da yoro todo ka wana patu di ay manka ki hana mena patu wana misedra no mai chini ko ka simba ka ci mali jidi chini fu wala no mai fondo fur jinde ka simba mali jidi nda kama ko lamudu wana bodio al wakil yo ko himente ayte chini ko konda mali jido se kala yemmo subur yemmo no cara kamba na ganda di hisa asinsa boro fosi na ganda di hisa asinsa boro hinkas na ganda di hisa o kaga lamu dro hon asinsi asinse asimise asinse shoggel den mo shoggel ganda jido non den mo asimi ganda jido non ya man ganda di hisa wo taga ko jati e nan ganda jido yasi ya ma ganda jido ya momo yi donc haydi ke tasi mili jido go hon imono cara kamba wo kaga lamu dro hon ima faaba ji hala gandari ma hisa jita se wo fo ci hawi jita tun i kay jinde tuwabu yo yenje jinde bore kur yenje donc gande jiro mu i hima ka faaba ima guna bi fo kana i gari l'ambassadeur wala wodo kanda France président ci fondo fo i kur maraka faaba France président ka kayne di Mali mais moi c'est sin ka danguti pourtant ji gande dre bore do ka jinda France président si jinde fo ben mais bi fo ji kutun ka kayne di Mali parce que Mali gari ambassadeur moi c'est sin ka danguti donc aydi kayro tashi Mali yiroga imo jumdu jo alla kalti parce que andu nyawna ci kala subahi bobo imo jumdu jo alla kalti hala ganda di min ga duka yi voilà to chini mona oday yero foni kadam man albarka kadi kaka turu ya no gam skara en ka wonna sunna cere warka go Penal TV bena handa way ka fo war kul kadam war mose albarka misal kada war buna yer wonna sudi yanda hidikati alhaj turu ka won en nyafunke société civile borona ngaya ka miskara yanda men ka wonna so hidikati gandar wona misedi bena alokato warcal jama woddu wodra fam ka fo war kul kadam wase albarka wode maka faber go ro fogi ka go réalisation wona misedira il faut pour ro fogi ro tangi wase albarka warka honor albarka cara carante yero yindiga wase ko ene ka rese o magare se nder ko yada lo kattana yero gar cara botu fofo bene kabisa ndayr ka ci mali wona misedi ka fo war kul kadam wase albarka jarimo bori